Ki khubor ka Batesi TV. Rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ka jing shakri ka jongka. Baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali ki laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8,000 pusau. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop ying jongpi. Ka Bomlan FC kelalong kekenhun banyorai ke nam lado hakasam khamti Independence Cup hadi makala ben penlim no da argolan no di Kalamari FC hakajnya kon final. Kumanju pentep hang ni bagi gede ke wat ke balai bala penlong kasam khamti Independence Cup jonu usnam arajar posau halo ka phang pedeng ke baong sinu to drugs and yes to sports hadi mala pensdang ya gani lempung ilakai nandu ka kan rio trek unai lar arajar posau haga bagi kinhun ke beshim benta kin hadu sopsan ligi kinhun. Haba pai chikijingnya kun ke Bomlan FC kelala ben pinjam kenap yang Kalamari FC 5 ki argol belayo tap du robot khongria. Hagin ke sngi lasa mi ke kusnam best goalkeeper belayo do samla John Kanayor nega team Andy FC ka kusnam Golden Boots layo du kitbok pale nega Kalamari FC ka kusnam player of the tournament belayo du samla Daman Bhakri Mali FC but ya ka kusnam best discipline team layo daga Sakat FC. Kabomlan FC kebelayo rai ke nam ladu kelayo Korea ke kusnam daga song pisa kebasan Pojar Tingka ringkat baka trofi kedba Kalamari FC kebelawan baal kelayo Korea ke song pisa kebaal Pojar Tingka ringkat baka trofi. Ipa jonga I helik wadri but ime jonga I nama sari bablabang kwai juar blay bela ai musim yang but ipa penslur yang baganya bet chakhat ikam jam ki bagale kajing ya ro kaya ru ya baro ki sab sang league teams ki lawan Asian benta kadiga tournament kum hak tin hareng bajuang participation is more important than winning the tournament itself. Imla ban klem a jingero ekira free room blood pressure tom met at the same ban penlong ekini tournament bang in point do ban yo ek final half day ubom line sports football club but Kalamari sports club kani tournament kade ka tournament kabalai wat that kata kade ka third edition but apli la de penlong hapo madan ul kalian hati hapo madan ul kalian bagapam jong ka tournament jong ka sam khamti sporting activities kade lan ya football cricket ne basketball say no to drugs and yes to football bapai macam kalian tong ka final na kickball kerubiang ya bro athlete teams all the best and made it the best team wins. She Hajarmu. Box cam Hangil, jersey number 17, William Namstro, jersey number 7, Meban Renja, jersey number 13, Petran Yangro, jersey number 2, San Kupar Karbangan, and jersey number 10, Kaspiek, jersey number 18, Robertson M.
Masan Party Independence Cup competition. Thailand FC!